Skawele kule masanil, chwahune wach hayubal, pais kane komam Jesucristo, kane yet kawele hunelne. Akomam aik eyeto, aik apashek eto. Skane komam Jesus tibyeh kano, yuh cham chahul kushin, chihal wach kane ayach mami. Yet kon skwale laltu, yet mas elte Jesus yul yat dalcha. Mas betiko yetok Santiago al shunik ais na cham Shimon al antil. Ashalas ni Shimon telantok sachat yetok yabil. Kaaiman mas yalonep ay Jesus. Mas histos pa katan mas okmich anjins ka mas yun ahwan. Yet kun spekan iltu mas elhun yabil tuyin kamas koli mulahi yilon tohe. Ketla chuman yetlanan sa yaikan ahku mas ilay apnuk ay masanilip ya ay kalip ayok yalan siyelal chitak kamasanil kono mas wahok ulans pa ay smakiltena mas yante shiwilip ya ayatok esh yabil kamas yon kan el yetok yipalil shiwil chitak asanshin mahchak ahabeb itak yuhtol yoh takeb makchel yet tosha chikinipi yet ektok alyili Jesus mas ahwan mas eltok kamas toh payhunt inan or ay mas koli chahli cham Shimon yetokeb ahun yetok mas eltokeb sayonek oh kayet mas il chaho ok yuhem mas yalonep ay masanilep lananach sayonego masyal ayep tonek ayep konob kawil ay yechito halong kapas paitu watch abish yuhtol yuhtu chanshin hayoko kamas koli yehapi ay masanil chorch Galilea yalon el watch abish bayatu talchah kal yung kanel yetok yipalil ebchitach. Kane komam Jesus. Chihal wach kane ayach mamin Jesus.